بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Qur'oni Karim Alloh subhanahu wa ta'alaning bizga jibarilgan ulug' bir bo'lagi ne'mati. Al-yawma akmaltu alaykum dinakum de. Diningizni kamil qildim de Alloh taolo aytadi. Va atmamtu alaykum ni'mati. Ni'matimni, ya'ni Qur'onimni tamom qildim. Ingdirib bitirdim. Va raditu alaykum dinan islaman. Ham sizning diningizni menga bo'ysunu ettirib qabul etishakman de. Yani din Allah Teala'nın kanun ve kaidelerine bo'ysunu İslam deb ataladi. Tanışlık bilen, iminlik bilen, İslam düşüncesi, İslam sözü öz içine ana ko'p narsani olgan. Ko'pmi ma'noni ishini bilagan. Bo'ysunu. Şulay yo'q endi teslimiyet degan tushunchada. İminlik. Yani senin dilinden, senin hareketinden, kolundan, senin turmuşundan başkaları imin bulurga deyir. Sen İslam'dayken, Müslüman iken, sen başkalarına iminlikte bulurga deyir. Şulay yok tanışlık, sabırlık. Allah subhanahu wa ta'ala innallah ma'as sabirindi. Raditu aleykum dinin İslam'ın. Dininizni İslam bularak, şu düşüncelerini öz işine bilip olgan revişte kabul etemdi. Eğer de sen namaz okup da senden emin bulmasalar, senin dediğin kişilerge onun kanına, canına, malına, namusuna hıyanet etesin iken, amanetke, eminlikke hıyanet etken bula. Yani eminlik degen söz, Muhammed-el-Emin dediler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni vahiy kelgen şeye kadar, peygamberlik kelgen şeye kadar Muhammed-el-Emin buldu. Yani emanetini saklavuşu, ol iminlik onardan gel iminlik kile turgan, emanetini saklavuşu degen düşüncede buldu. Lakin iminlikni buzganlarga, hem indi emanetini saklamavuşularga, hıyanet etişilerge, Allah subhanahu ta'ala'nın cezası bir katı ikenlikini bilgirdi. Bugündeki günde görəbiz ki, mümin Müslümanlar şu düşüncelerini belki anlap, belki anlamışa, bu bigrek de anlamışadır. Nadanlık bilen, cahillik bilen. Özleri namaz okup da, uraza tutup da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin en tügel, en birinçil bulgan bir şu sünnetin ütemev yolundalar. Nindi sünnetsin? Edep, ahlak, iminlik, emanet. Mine şu en birinci sünneti. Elbette tışkı kıyafetlerden şu kadar mültezim revişte, yani sakalı, şu kadar vakarlık da vardır, giyimler meselesinde de vardır. Tışkı revişte, nişikine bu sadak şatırışa, lakin bu tışkı zahiri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge müracaat etti. Min sizin tışkı kıyafetlerinizge karamim de. İnna Allah la yanzuru ma fi anfusikum, velakin yanzuru ma fi kulubikum. Sizin kalplerinizge, ko'ngilleringizga qaraydi. Ko'ngli tuzuk bo'lgan kishi adabli, axloqli bo'ladi. Ko'ngli tuzuk bo'lgan kishi, qalbi pok, shista bo'lgan kishi ul vaqtda ul amanatga xiyonat etmas, emin bo'lar. Bu haqiqiy taslimiyatda, haqiqiy islomda bo'lar. Namoz o'qu, roza tutu, zakat beru, hajga boru, bu alarga qadar eng birinchisi shahodat aytu, ya'ni iymon keltiruv. Elbette bu İslam'ın bağanaları, erkenleri, onlardan başka mümin Müslümanını göz aldına getirgen mümkün değil. Lakin onlardan dış, onlarını ütep de, şu bir ırkının ütep de mümin Müslüman, eğer de edepli, ahlaklı, iminlik, hem emaniyet bulmasa, o vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda Allah-u Teala aytgan Peygamberimizin sünnetini tutkan bulup sanalmayız. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِي. Eğer de Allah-u Teala'nın mehabbetine erişirge tileseniz, onun mehabbetini yollarga tileseniz, ayt ya Habibim ya Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de.
Миңа иярегез дип әйт, миңа иттибак кылыгыз. Иярегез дигән сүз тышкы заһиридән генә түгел. Bütün сөйләгән сүзләрендә ничек сөйләшкән, ничек йөргән, ничек ашаган, ничек ишкән, гаиләсе белән, җәмгыять белән, бөтенесе сөннәт. Бер сөннәтен алып та икенче сөннәтен кую дөрес булмас. Бер сөннәтен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алдык та аны үзебезгә бер үлгү иттереп, бер рәхбәр иттереп, ияртеп баручы иттереп кабул иттек тә һәм башка төрле эшләребездә дөньяви булсын, ухрави булсын, Пәйгамбәрбез саллаллаһу bütün işki zahiri, batini, tышкы, işki bütün мәгънәви тормышы белән biz ияреп бармасак, әлбәттә матур булмас. Кем хаклы? Кемнең хакы бар бер кешенең җанын, канын түгәргә? Кемнең хакы бар? Кемгә Аллаһ Субханаһу ва Тәала шундый хак бирде? Башка кешене үтерергә, башка кешене таларга, башка кешегә акырырга, башка кешене рәнҗетергә. Кемгә бирде? وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ إِلَّا بِالْحَقِّ дигән аятны үзләренчә әйләндереп чыгарган наданнар, җаһилләргә дә әйтәсе килә. إِلَّا بِالْحَقِّ дигән төшенчә нәрсә ди? Аллаһ Субханаһу ва Тәала ул мәсьәләдә нәрсә ди? Хак буенча, ягъни хөкем ителгән шушыны тикшереп, bütün нишкәлекләр белән тикшергән бер җинаят мәсьәләсендә әйтә. Булай тик торганнан җан кыя күрмәгез. Кешенең канына, җанына, намусына тия күрмәгез. Бер кешенең намусына тидегез исә, аның чыраен җырттыгыз исә, чыраена бәреп әйттегез исә, бер дөрес булса да, тугры сүзле дигән сүз, ягъни ялганламау дигән сүз. Я юхәлләзина аману кулу кауlan садидан дигән сүз. Иман китергән бәндәләр, тугры сүзле булыгыз дигән сүз, кешенең битенә бәреп әйтегез дигән сүз түгел ул. Ялганлама, кешене алдалама. Күпме мөселманнар ялгыш юлга китеп, күпме кан түктеләр, төрле илләргә бардылар, төрле җирләргә качып, без бирдә үзебезнең дәүләтебезне төзибез диделәр, үзебезнең җәмгыятебезне төзибез диделәр. Бирдә дә үзебезнең җәмәгать дип 5-6 кеше бергәләшеп җиреп, шушлай җөрүчеләр бар. Юк. Һәм шулар үзләренә бер хөкем чыгарып, башка кешеләрнең җаннарына, малларына кул суза башладылар. Башка кешенең намусына кул суза башладылар. Наданлыктан. Хәл яставилләдина яғламун валләдина ла яғламун. Белем иясе белән надан кешене чагыштырып булырмы ди Аллаһ Тәала әйтә. Мисаллары ничекти? Кәл басиру вал агма. Күрә торган кеше белән, сукыр кеше белән ике арадагы булган шушы айырма. Берсе күрә, берсе күрми. Надан кеше күрми, күңел күзе күрми, маңгай күзе күрә торган булса да, күңел күзе күрми, аңламый, аңы юк, зихнияте юк. Зихнияте башка зихниятта, башка төрле җинаят зихнияте, ягъни җинаят фикерле кеше. Бүгенге көндә шушы мәсьәлә бик катгый рәвештә. Һәр нәрсәнең үзенең урыны бар. Аллаһ Субханаһу ва Тәала шуңа күрә әйтә: "Нигъмәтемне иңдердем, динегез камил булды, сездән исламны кабул итәм." Ислам дине димәк, иминлек, тынычлык, буйсыну, шулай ук әманәткә хыянат итмәү. Аллаһ Субханаһу ва Тәала һәрберебезгә дә хәйр, ихсан насыйп әйләсен.